Pat angut kili na po civil hospital. Kaya mga sekolah ban pagpawang ni kalong pakilawan ban yathu. Ya ada report. Namar pakila simbi kasnam ke junga. Pakila test. Kilawan ban hai ke report. Pakila yathu pak test baru abri pakasnam bakci test baru kapni. Bat kapin shisha ba pikilam bam hakili ki prasnitam. Te namar kya om bafila shudi betan ko te kandon hi ke jingta ya gamet te namar ta kila advice ba kumno ngade ban shim ya ga IV fluid kabalong kaban pendapat ya kita jingduna akan khotmet ke junga namar kata kajing sajno jotom kalabalong ya ke sini kalabalong ya ke mulu te nagata kadao nagata gitu ki ba lesi ke barata tin kumno barden ulah ban syafhan hadu kanne nangek gitu ki doktor kajing batai ke jungki ke testimony kaba ubarden uklembam laj na hakini ki kenta kirlater telesi nagale ruchki kila kintu kila ai medical advice bakumno ngade ban shim ya kana IV fluid kani gamne ka bam negade tang kumno ban balance ya ka chemicals ka met ko junga te kata kade ka banga shikwa man pasngo hopi namar ba ka jile ko ma IP wala da mene haka meeting kila rai kumto tumengintip yan hapan up ya kata ka notification te ngintip sakanu ngidang hapan peteng tama kumbong ngene peteng ya kene kecingile kasungi namar ba imla ban syariat ya kene ke sarkar kaba i kumbak keren kelan nalor ka meeting ka rai ke bladap ndrengi i kila pathai kubor bagi persang ban keren da kumni kum tai te kum ki pai pa hi ngin yang scam ngai pen klan bagi nam ala da lele rehem ba kani ka sarkar kan pindi lani kan pedhami pat ini saisian khublai shibo